به بو ikkine jilla sbor tümükkädebet. Orta bilen ayağın tüheriyle ondan hasın уже тустан алалар. Tabii основной конкурент bu предприятие болар. Ondan Забайкальский крайдан эме. Та параллельно за счет та бараттан основной предприятие болар тусталдар. 6-11 килога Жаргалдан Динам килога Россия призеры основной соперник 6-11-ге. Бүйен сетте атым билим береттер эдер оллара ананда да шептен. Куганы оллара килия. Бүйе хатын Россияга путевка үсегер кибите путевкалар. Основной задача бак путевканы лыктакты. Тоны жебите хетилиятык тутатак. Таби в основном ота бит капулоптар Арсадин Иванов Игуан путевкалактар оленкиле манат кыттыбаттар. Бизнес борго хоройдалар. Это блин костюкүнө педия бар аял белелүбскай эдердеттен сегодня боеп стас тустуга төтөккө онтон параллелде биз акционов тустуга Александров тустуга Устинов Герман тустуга там основной уата бар тусталар Тимур Николаев так бу капитан Сергей Нюргон Амес Бургадер кем тустубат Максим Толмачев Амес Бургадер ала бар тусталар. Это был Дальний Восток чемпионат. Был хас 3 жылын берәттер бу хакари 4 жыл. Бага 4 жылдарын бу берәтте бия колбос бута. Там толы бу берәттенеге тахаре конкуренциялан. Буларын берәттега 5-5ке 5 золоталак, 5 золоталак берәттер этилер булары. Анытын бе быел кемел бак золотаны аларга дентен. Урататан нари. 9 ерте уата бары топадарын берен туран кисяктарактар. Шөй тустуна көдөрөктөр. Аны берәтте бия кабилен колбос бута шуя эме дальше юнерге хайдага.